Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan agama Islam, insyaallah ta'ala waktu ini kuma kita ni pengajian dengan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sarayaw-rayaw hadis selingkat-lingkat kakukuyakan si mga beriman amunain hadis riwayat dengan Suhaib Ar-Rumi. Laung simbahasa sak basa isab in mga bariman maka ajaib. An Suhaib qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Beta dunay ni sinambuk sahabat Suhaib laung niya nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min maka ajaib lang niyain pakarajaan sin mga bariman inna amrahu kullahu khair ingkatan pakarajaan niya at inengkatan sing kakahinang niya magbalik kaniya katan pamarayaw walay sadaka li ahadin illa lil mu'min wailong niya kabaakan murukaing habihad tuin kahalan niya makadawhat sindayaw yad tuwat malaing ka na muray mga mu'min. May tabahayad to.
Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila long niya datungan siya kasannangan, kakuyakan, uno-uno na pakaradyaan amuin ini hikapagbuliraya niya, pabaran niya, papamili niya, pakampung niya, katantan, magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Bang isablong niya aun jumatukan niya atawa dumatungkan niya dahil nga mga mudarat, magsabar siya. Dahil nga pagsabar niya ito, makadawhat na isang karayawan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sabi, makaajayb. Amuan in mga kahalan sin mga bariman. Naada pun in mga kahalan nila ini mataod, bang taurulon in suy-suy sing kahalan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya mga maka langta di akon kakausan sinabok mano siya hinangon buat malaing kanin sila magtuyo lumag sinamuin ini hasupaya sadya in sila makadawhat sin ini nganyad to amin sila makalamod sila tumpukan si mga pag-ianon bariman. Riwayat din kan Uqbah ibn Amir yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laysa min amali yawmin illa wa huwa yukhtamu alayh fa idza marida al-mu'min qalat al-malaikatu ya rabbana abduka fulanun qad habastahu fayaqul ar-rabb 'azza wa jalla akhtimu lahu ala misli amalihi hatta yabra'a aw yamut. Riwayat beta dan kan Amir, Uqbah ibn Amir, nagsabdalong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginiya, laysa min amali yawmin illa wa huwa yukhtamu alay. Wayroon dahing ha mga amal tiap-tiap adlaw awin najukup niya atin niya kataan sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya tunay niya najukup katantan wayrong kulang doon hayaon fa idha maridal mu'min apabila in mu'min yaon datungan sin masakit qalatil malaikatu ya rabbana abduka fulanun qad habastahu. Inagi si malaikat patuhan Rabbul Alamin, ya Tuhan namo, inipon mo lang niya hikuan, nganan na hisiyusyo na ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, yad tulong niya. Inipon mo lang niya hikuan, lingko mo lang niya ya Allah, ya Tuhan namo. At isin lingko ini amuin, wala na nakaigabay. Doon na. Fayaqulu Rabb Azza wa Jal in sambung sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat akhtimu lahu ala misli amalih hatta yabra aw yamut. Laong niya doon hayaon laong sintuhan na Rabbul Alamin pajuko paniyo in amal niya sampai siya kaulian. At ini hawak to siya nasakit din hikatunayin amuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala rin mga pierdo pasal di niya marain ginhawaran niya. Na inagisin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaikat niya pajuko paniyo in ini amal niya. At ini amo nato imbiya si mga limabay pangadjian ta dahil nga mga ini amal laong ta bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala sinoy mo na hinang na in makadawhat dahat to mo rin mga mu'min
bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala inamal nila. Amo yan. Na, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, sahing galong niya kaulian siya at tawa abutan na siya sing kamatay niya. At inibiyata doon haon, misan mapatay in bar iman, doon hayan, abutan niya siya sinamuin long ta, manahot niya, doon hayaon, hatat kalaing siya nagbubulok binasa, nag-ammal amin makasay pa siya, bistahon katan, in adlawan, in jaman, in katan sin waktu amin kiyawin niya, wala niya kaya tunay, bistahon jukup-jukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan in kiyarayo, hangkan na makajayb in mga bariman. Asabab yato, in kahalan si mga sahabat, mabuka sila amoy in longta, karihilan sipat si mga sila amuyin, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala namal. Hangkan nahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hambuk waktu, miyan tutuod siya hambuk sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sahabat ini, pagtawakon lang niya, sirru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rahasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may ta, sabab, siya rain makaingat si mga kaibanan, amin wala biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga tao mapatot paghalian. Biyan. Na doon hayon miyatin Umar ibn al-Khattab, wayron maksud niya ro kay ding si mga subulong niya. Ha amin sahabat ini ingan niya Huzaifah ibn al-Yaman. Lang niya, ya Huzaifah, miyara ko kay mo, mabay aja ko mga subo. Ay ka, wala da ka ko nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haamuin pag-ianon lang niya ini mga munafik, wala daw ako kaya nganan. Nakita ko yan, namin ayad nila sin ginhawabaran nila biyan. Amun di sila mabaya makakawa sin sipat si mga tao mangi. Yadwa sipat sadya. Sabab may ta, nagaayad sila, in sila rin magpaniguro sin ini amal nila. Misan pa sila tuyuyuan nila na piaamuin hinang nila katahantahan, sisinguran nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat malaingkan, di pa sila makasiguro. Mabuka pa sila, ri matay mainamal nila. Kita kaw yan. Na, hati niya, in sila, bukon sila mapuha, sinamal nila. Iaayaran nila marayaw. Daing hakignot kuhiwal nila, bangaon dapat, di tod sila himinang sinamuin, hikamulasin iniibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amot yun iaayaran nila. Na, asabab yan, in sila, bang tungod paparkala amoy in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtuyo sila, kumawa. Katoy kuno aun ding ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amin hadis, si pangasubo niya ha, pagkahiniya sahabat, nakarungog day sab siya. Diurungog niya. Biasin di matuha, ini dua sahabat, ini Abu Ayyub al-Ansari, Ibn Uqbah ibn Amir. Ini Abu Ayyub al-Ansari, tiulak niya madtupa hula Misir, Uqbah ibn Amir. Ini asubo niya hadya tungod paparkala amin hadis, diungog niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, inaginilong niya, inni sa'iluka an amrin lam yabqa mimman hadarahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ana wa anta. Inagi niya, long niya, mga subo ako kay mo long niya, ya Uqbah, hangkan na ako miyari, tiulak ta kaw maripahula Misir, pagkakaw yari rin di, hindi asubo ko hadya kay mo, parkala, amoy in long niya, at inaparkala sin hadis, way na nakapin long niya roon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in limalahil kaniya, tayo na di morungo ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na nakapin long niya, in katahan nakahadir ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin pagbaita sin hadis ini, amura long niya, ikaw, iwan ako. Nakati ko, dua sila nakarungog. Sa sumakawa, mga sumo pa siya, amin tantuhon niya tuodin, hugot sinamoy niya to, pagkahati ko ba, biya nagduruarwa siya, sinyad to.
Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, biadin long ni pangdungog mo. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin nagsabda siya, fi satril mu'min. Hatungod sin pag tabon sin kaayban sin mu'min. Tabunan mo yung kaayban sin manghud mo, mu'min. Bihan. At tinakawaon niya to, din lapad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Uqbat ibn Amir, diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, inagi niya, hato doon hatungod sim pagtabon long niya ha, ini bariman, man satara mu'minan fid dunya ala auratin satarahullahu yawmal qiyamah. Isiyo-siyo long niya in manabuni ha mu'min di hadunya sin mga kaayban sin namin hambuk mu'min yadto hati neri niyadto hi panuysoy di niya yadto hi pagkuan hi pamayta bihan atau isiyo na bihan laung niya satarahullahu yawmal qiyamah tarunan daysab sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin kaayban niya haadlaw kiamat. Kita kawin namin ayad nila haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayad nila haamal nila, di sila mabaya makuhila. Aun pahambok riwayat doon na yan long niya doon na yaon aun long niya iabutan ko rin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 in taon. Inibukon na jaman si mga kasahabatan, mapuas na rin nga, ini kanila yadto. Aulong niya iabutan ko, at iniin siya yadto, tabi. Sumuno ha mga sahabat. Aulong niya iabutan ko 13. Wayroon diungog kuhang sulag din kanila, nakapamung, long niya impag-iman ko biya simpag-iman sin Jibril, impag-iman ko biya simpag-iman sin Israfil. Nabiya din nabahaing kaywa na namin magdaawa bihan. Ajaman na to ini, mataod. Sinbiya marayaw yung pag-iman nila. Mataod din amal na hinang nila. Aung kaywanan, hidukot pa mga katas bihan. Bang nakapila na nakatangbos sing Quran. At tawaing kaywanan bihan, ipanuisoy. Bang amin nahinang niya sindumid to. Pagadlaw ipanuisoy. Kita kaw yan. Na mga yadto katantan, hambuk yadto rin ang mga hikalaraksin, amal ibadat sing kita. Ang kan naroon na yaon, long niya maka-ajaib to din, kahalan sin mga bariman. But biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon, hadis kudsi, riwayat din nga kan Abu Hurairah radiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. Longnya wayroon din nga mga ipon bariman sin Allah subhanahu wa ta'ala di ka ko long sintuhan Rabbul Alamin hadis kudsi ini itumbas ko kaniya apabila longnya kiyawa kureng kaniya in kalasahan niya. Dahil diha dunya ini, hati pagyanong kalasahan niya, manjari mga magtiyaon niya, kiyawa in iban-iban niya, at tawalong niya maas niya, ina niya naka atawa ama niya, tayo manghud niya naka, atawa kalasahan niya mga bakay-bakay niya, biha, in yan to, sumakawa, in siya, amoy ini impamista niya di jumato yung katantan buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wayron parkala jumato hababaw singgumi ini buat malaing kan subay aun pangdul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun rida sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihad to. Sababin niyang katantan nakasud pa kadar ubos na di madyato na. Bihad. Na, hasabab ito, hambuk ito rin ang mga pamarat saya si mga
bariman. Ang kanalong niya makaajaib, im mga bariman, bang aun jumato kaniya, doon haon musiba, hati niya musiba kasusahan, na ininangon niya magsabar. Bang isab doon haon ini jumato kaniya mga kakuyakan, na siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karuayan to may nang ibadat. Ang kanalando makaajaib, in mu'min. Biyan. Nasarta harihat to yung kahalan nila, bukon sila tumanuisuy, katantan siya namin taod sinahinang nila amal. At tawa uno-uno na pakaradyaan, aun na hinang nila, nila'y pagpanuisuy. Ang kaning kamatauran din kanila, dukaing tao'y manuisuy, nakakita sinhinang nila. Biyan. Biyan si mga ini magriwayat in mga ini tabi bihan, law nakita ko in Umar ibn al-Khattab bihay ni. Buko namin siyusuyan bihan si Umar ibn al-Khattab in hinang ko kabi ibihay ni katantanway. Sa mga silaon damit yan, wala na isang nagbantog sim pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan mang sila asubuhon, hambok biyakan na Abu Bakar as-Siddiq, tungod paparkala sinamuin ini kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, bang hadja ako maakad, atau maakading kabayaan ko, mabiya ako, amin biya ako sa panton hadja, kahoy magbubunga. Amin magpaid da hadja yung mano siya kako katantan, mapuas din dito hato, iron na bistahon kako. Sa babing buka nila hadlaw akhirat, amin hisahon pa. Para halin sila ini, nakalamuda amin, ini piyakuyag na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ini baita dahing hatuhan Rabbul Alamin in silaon makasud na palamsul ka. Sa sumakawa wala da sila na naniguro, mga katote manghuran. Naamuad to im mga sila. Damit yan baita doon haon dahing kan Anas ibn Malik hadis kudsi ramakyan laong niya diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini sabda. Inna Allah qal. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala nagparman. At ini hadis kudsi. Idab tulitu abdi bihabibatayhi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Apabila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala tiukas ko inipon ko doon haamuin kalasahan nila doon ang panagsabar, gantian ko yung pagsabar yadto kanila sinsulka. Kita kaw yan. Naamo yadto. Hati niya, imaksudong naon, amuin pagsabar. Amo na yung biyay ta doon ha, amin hadis yun lang ta kaina. Damik yang biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk hadis dahin kan Abi Umama, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu subhanahu ibni Adam in sabarta wahtasabta 'inda sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, ya kau anak kapu Adam, bang kaulong niya magsabar, iban amuin in pamista mo, in katantaan pakaradyaan ini, daing kako, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tumtuma, doon haamin waktu, kiyugdan kau sin musiba, sabay ipagyanon doon haon, hawakto kau kiyugdan sin musiba, amin kasabaran mo to, sarta in pamista mo inyaon katandi jumatubang bukon Allah subhanahu wa ta'ala in nagbaya. Doon haon, na di ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magrida bang takaw di mapasud sulka. Amot yung biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita kau in kalaguan ni si mga pakaradyaan ini. Na mga katotay manghuran, ini hatihon na to marayaw sin in pakaradyaan sing kita ray nga panagnaan pasin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo pagpapanjari hamano siya katan asal biya wayta na sintuhan na to Rabbul Alamin
asal kita ujiun, sulayan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang paimpanulay-sulay ini beta kato si mga kaulamaan ta tungod pag ini suy ataw lang tapagpahati nila sing tungod si mga kahadis-hadisan nagkasabot ta ini bihat. Laong niya ingkatantan manusia karihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala kasandangan dihilan niya risab kaliruan. Hati niya aun hadya unu niya. Aun hadya lawan niya. In marayaw aun lawan niya mangi. In mangi aun lawan niya marayaw. Bihad to sadya kata. Hati niya bang aun waktu in kahalom kuyag. In kuyag mo yadto aun waktu sulayan na isab kauridto ha amuin ini kasusahan. Madtuhihan. Nahiyan katantan hati niya aun hadya lawan sinamuin hinangkatan sabab maita. In tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala amura in mga kialasahan niya napi niya. Bang nialasahon na inipon niya, doon hayan, tukasun niya na. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. In Allah subhanahu wa ta'ala bang siya kimasihay ipon niya, tukasun niya. Nabusib pagtukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang inipon niya on mahugot in pamagot niya, bihan tungod paparkala sinamuin pag-agama, patuhan Rabbul Alamin, doon hayan, ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung tutukasan. Sa sumagawa, yung pagtutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kau tukasun niya haamun di mo kakausan, laong ta amuin ini unuhon. Amuin, di mo kakausan simbaran mo lang pupuun. Kakausan sadya. Bihan. Naha mga tao, habihad to hapanay niya wat niya kakausan mahinang na isab ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala maita mangayo na isab siya tawang patuhan Rabbul Alamin. Ya Allah patilibuan niya kuring habihay ni bihin inya to katantan ibadat da naamo yan hati niya wayroon lukpas sinamal ibadat sing kita katanang kan na laong ta in makaian kita sak basa isab in mu'min. Sahak basa isabing mu'min. Makaajayb. May tadi makaajayb sa baboyron muklas amal imbukon ikasulat kaniya. Wayroon tutukasan sinallahu subhanahu wa ta'ala imbukon langta mauno niya. Mapupo niya yung ginhawabaran niya. Magsandal sin pakaradyaan amuin tutukasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab na in kita ingkataan ini Tuhan Rabbul Alamin in nagpaon. Bang niya kawaon din kato sa kita magsabar. Wayra mahinang ta. Na dihilan kita rihilan, sada kita mamarat sa ihabi atong kahalan. Ang kana aun waktu rihilan kita tiyo-tiyo, magsukol kita tiyo-tiyo. Dihilan kau mataod, damikian, magsukol kau mataod. Bihan. Inyan to katantan, kitaon kita bang biadiin, amuin panulay-sulay sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katantan. Sin in maksud hangkan kita piapan jalihan supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingkatan kerhil kato dengan mga nikmat suway yaon mahinang ta ibadat. Insya Allah subhanahu wa ta'ala suway ta mahinang ibadat. Katan. Amuad tuin suway amuin pag-anaran sing kita. Iwan namin tuyuan tapaamuhunin hinang taroon na yan. Na, in mga inikatantan, biutangan da kita, indayaw ta ingi, ta asal yan aon. Bukon yung kataan lang niya marayaw na sadya. Sababing katantan, aon doon, lawan niya pa kanya. Imano siya, aon dayaw niya, aon ngi niya. Aon jilaka niya, aon niyon kanya inamin, ini longta, pati kasihon, pati ulungon bihan. Yaon katan. Na iniramik yan yung mga ini dirihilan ni nikmat ini, tutukasan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya din kaagim pagpakaita. Hayaon. Na subay hadya yung katantan, muna ding hakatan, mangayo kita tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ini di ta hikabutasin na mo ini sambahayang ta ini. Sa bilbiyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawin sing kawan tag-upat ka jam, subay kita makaalop kaniya. Amuin
Imian kita patuhan na to Rabbul Alamin. Hibugso na to katanin pakaradyaan na to kaniya. Sarta inyaon sa sanglitan taharap pa Allah subhanahu wa ta'ala, iba itataro na waktu yaon. Sin siya rain mapatut pujihon. Siya rain katan, sabab dahin kaniya ingkatan. Iban siya rain mapatut pangangayuan sin uno-uno pakaradyaan kabayan tamaon kato. Sibu daha amuin susungon sing kita, iban sinamuin, yaon kita, hawak to yaon, bang uno'y kabayaan ta. Sabab, di jumatuhin hang sulag uno-uno, bang bukon aon pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon kato, dihil pagbaya. Sa sumakawain pagbaya sing kita, subayra, magkugdan iwan sin pagbaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyan. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbayta kato taniyo. Tungod paparkala pag-iman, narida mawista pag-iman, in pag-iman ta, bang di magtupan iwan sin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang bukon, ini doon kita kumawa kanya singkatan, kignot kahibalta. Tungod paparkala, pagbatok ta paakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyaon kataan, aon aturan, biya na sinagi, pagbalik-balikan na mo bihan. In kataan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, way nakalamo din Rasul sallallahu alaihi wasallam timawang sinamuin biya dinin aturan. Piyang nindo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang piyatarrang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos amod to India niya paummat niya katanta. Namo rin singuran na to. Bihad. Nabang kita himinang sinamun hinang ununo na hinang wala yan napatarrang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumtumayatay manghud. Bukon yan ding hatuhan Rabbul Alamin. Bukon. Inyan katantan daing ha syaitan. Bihan. Ba't duara yung gua niya? Bang bukon ding Allah subhanahu wa ta'ala ding ha syaitan. Sababing syaitan, naubos na yung biya mga pag ini alop niya iban sintuhan Rabbul Alamin, nangayo na asya waktu. Di na asya butangan sin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala iban siksa. Suway na ha kahinapusan sin waktu. Paggain siya nakalando yung pagtakabul niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan, kanin takabul bang iniin mano siya bukon maayad na kinawawaran niya. Amuin wayron pakatauhon niya. Biya sa kaula-ula siya rain namin ini sareo-reo mano siya ababaw sing gumi ini. Nayad to hambok day nga mga ini sipat si mga sila amuin di pahadon niya pa datungan na sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka. Biya na kanda Abu Jahal. Amin sambil kiyanganan siya long niya, Fir'aun sin umat haulihan. Hati niya, biya sin nalukat niya inamin adat palangay hi Fir'aun. Biya, sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon liang niya di papag sambayangon. Nah, amoy ito, sa nawayron da na hinang niya, sa babing katanta namin daawan niya hinangon niya ito, wala da niya matukatan. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala, in nagdaa ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, singkatan kakahinang yaon, bang aun tumampan ka niya, Allah subhanahu wa ta'ala maato niya. Amo yan. Na, sabab in katandeng hatuan na ito Rabbul Alamin. Di na ito'y kasusay mga yadto. Ang kanna, bangaon dapat nari na di kita umabjan ha mga tao amuin maghihinang sing kasatuan da hindi hababaw sing gumiin. Bihan. Bang siya mabaya sing to na siya nahadya. Ikad to na kaniya. So makawa, lumabay isabihan, kita haamuin lalabayan marayaw, bangaon dapat bihan, tabangon ta siya. Bang impangatod mo kaniya biya mo siya tay manghud, na biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Taba nga intay manghud mo, amuin mangangan niya ya. Iwan sin amin naan niya ya. Laong sin mga sahabat ya Rasulullah. Biya matarang na kamo, innaan niya ya, suway tabangon. Pwedeng kaagin na mo magtabang sin mangangan niya ya. Nalaong niya, pupuunin namin kwan niya. Bang man siya amon di maka anya ya. Biha. Na bang kauroon ini halauman niya biya jumatuin anyaya niya biha nakamandiak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam a'rid amman zalamak
tangkis kaulong nereng ha amin mga nganyaya kay mo. Bihan. Sa sumagawa bang siya amin mga nganyaya kay mo pasal makasikaw ka niya, masinaman kau mabaya sinamin na supaya siya mapinda, naman jadi ato sulayan mo. Nabangkan ta batway roon na tabangan, masimasirahin ang unim pag-anyaya, na ikaw nang tumangkis. Aarid ang manzalama. Panghindo yadtusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Uqbat ibn Amir. Amo yadto. Naim panghindo yadto, lapay sadto kita. Amin, wayron hinang mo, bihan kanya sin hinang uno yaon, pag-ubos yadto, ingkatan sin hinang mo, biya sato kanya katanta, di siya kaamuhan, sinin hinang mo marayaw, labi-labi na parkala pag-agama, na yung mga yan katantan, subay kita tumangkis na. Bihan. Sabab yung pagtangkis mo din kanya, tatabangan mo rakula. Ang mga tao mag-aanyaya. Ba't bang ka roon kanya anyayahon ka, mangkawala na roon na rin na siya makapanganyaya. Ang buksad din ang mga tatabangan dakula. Na aun waktu bihan, bangsa pa makatumtuman niya ba't inahinang niya tumangi, nakapagtawbat siya. Masya Allah, lapay pa kausing karayawan. Nahinang par sa babandeng kay mo nakatawbat siya. Bihan. Na, inya, turi at kalupahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab na, sambil biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in makahidayat kalong niya, hambuk na tao, makahidayat tao, na lawiin na hasil mo karayawan, dahil sinamin, ibutang mo na ini kasanyangan ha, liukupan dunya ini katan. Sabi may ita, hindi ha dunya ini, misanda kay mo na yung kasanyangan katan, way rakyapusan niya. Sabi mo, ida kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way makapaghula di alam sin dunya ini. Ingkatantan, way ra, mo ida pahadarat sin Tuhan na Rabbul Alamin. Naamo yadtuin, suway na to, tilusahon marayaw, payaran marayaw, iba ning pag-ibog-ibugan, biyan si mga langta kakahinang si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, maayad sila lando, di sila mabaya, makadawhat sin sipat mangi, bihan, sampay amuin di sila akon ini unuyaon, amin di mamarahi, amin sila sadya bihan, amin bagja ka siya simbaran na isa-isa na di. Ang kanin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato taniyo, bang kita magdua, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, ay mo ako pangandulan, pabaran ko. Ay mo tuod ako pangandulan, pabaran ko. Ikaw na, di na ko mangandul habaran mo. Maita, sabab in baranta ini, biyayta ka to, amo na in sa lago-lago kuntara, sin ginhawa baranta in baranta. Maita, kita'y maghinang si marawi pamangi. Nainggogo sin hinang mo yan to, ang mangi, magbiing da kayo mo. Damikyan yung marayo, magbiing da isap kayo mo. Ang kanalaw mo, kuntara mo yung syaitan, lawiin kabukaan mo yung baran mo. Kanayin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpangayo pa Tuhan Rabbul Alamin, Ya Allah, ay mo tuod ako pangandulan paparan ko. Tarpatain, bialong niya amin kulap mata sa diyaon. Biya. Nabang tato ini kaya ayaran ng mga bihad to. Admin natitilo sa tamarayaw, inyaon mangi, ayaw kita maon. Yaunin marayaw, amod to ini pagtuyuan takawaon. Bihan. Unuin deng ha mga hinang di mo ka na naman bihan makahinang kaudusa. Biya ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maayad kita harila tewan sin jantung ta. Makahinang dosa. Ang kanin in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay hadya way roon amin lita niya bihan. Subay hadya siya ini way roon guta niya subay. In pag istighfar, iwan sing kalimatut tauhid, na inyan damikyan, hambuk yan tureng ha mga pag-ayad dakula hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha umat niya, amoy in sambil naghamatungan sila iban sin Iblis, iya subo niya, unulaw niya in kabukaan mo rin ha mga ini umat. Law niya dua.
Anong niya uno? Kaysa niya kalimatut tauhid. Bang makasabot in ipon sing kalimatut tauhid, mabiya sin unubahain hi iblis. Lumapog dumakan. Yeah. At tawa makaiyan siya, astagfirullah al-azim. Mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. May taad tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya ako lang niya sila kutun sin pudang mahait. Bangaon makasabot sin kalimatut tauhid, iban sin istighfar. Maturon tanari maguno, di magini tampad simbaranta. Sin mabuka tuhi iblis ayan. Nawang inya to wala doon, di na makakasakas kato. Nawang di na makakasakas kato doonan, na di na kita makahinang dosa. Bihan sa yan. Sabab makapangannal kita marayaw. Makatali kita marayaw. Ang kanaring mga panghindo, si mga sila nakauna rin kato, mga salapos salih, unong-unong pakaradyaan lang niya, suway ko dungdungan muna. Pangannalon muna, mga makarwa, makatu, makaupat biha. Bangko ba isungin hinang ini? Mareo ba ingwa niya atau ano? Nabihad. Muna na Imam Shafi'i. Kaya mo lang netaliw, makarwa, makatubihan. Karena sa milaw mga magbibisara lang niya, ayaw ko manudlo-tudlo bihan. At tao. Sintudlo mo yaon. Sa abmayta, intudlo mo harapkan, yaban simbakul 5 mo, 2. Into harap kay mo. So asubuhon mo into inbaran mo, makatuna mo na bangkaw manudlo. Bihan yan. Hambuk yan pangadjian si mga ini mabaya magpahatol sing ginawaran niya makaamoy ninang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy ito mga katawtay manguranin pangadjian ta murah-murahan amoyin makakawa kita tiyo-tiyo dahil dito ha mga pangadjian ito ikapag ayad na to sing ginawaran na to insyaallah subhanahu wa ta'ala harwaing waktu kakanapan na sa pangadjian na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول